amahoro y'Imana kuri ubu natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24. Nguha ikaze muri gahunda yacu y'amakuru gusa nimburi mushya na ushikaza gukora subscribe cyangwa se s'abonner kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku bundi. Dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Chilombo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bahinduye umuvumo wo kwivugana mu bayobozi ba AFC M23 ndetse na twirwaneho. Mu minsi ishize humvikanye inkuru yuko vice gouverneur wa Kivu y'Amajyepfo ni nyakwigendera Juvenal Asinzira yitabye Imana ndetse bivuga ko yishwe n'umukobwa w'icyuzungerezi. Uyu munsi nabwo hari indi nkuru yasohotse ivuga ko ahari undi mukobwa wafashwe n'intasi yoherejwe n'ubutegetsi bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo aho yaraje kwivugana General Sematama wa twirwaneho. Gusa uyu mukobwa ngo yaje abaririza aho ingabo za twirwaneho ziri ahitwa Mikenke, gusa niyahabwa amakuru ahagije ndetse abo yabazaga bahita batanga amakuru arafatwa. Ubu akaba batawe muri yombi n'abasirikare ba twirwaneho M23. Ngayo nguko iyi niyo nkuru tugiye kwibandaho muri iyi gahunda yacu y'amakuru abanziza yandi yo kuri uyu munsi. Umenye uburyo ki intambara yananiye utegetse bw'Kinshasa ndetse n'umufatanyabikorwa wabo u Burundi ubu bakaba barambitse intwaro hasi bari gukoresha intwaro y'igitsina gore aho baboherereza bamwe bayobozi ba AFC M23 twirwaneho kugira ngo babice. Ngayo nguko ni nkuru tugiye kwibandaho nguhaye ikaze ngiye mujye kubana nitwa Etienne Besabesa. Nguha ikaze muri gahunda yacu y'amakuru ndakwerekeza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo biragaragara ko ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo barimo u Burundi na FDLR biragaragara nkaho intambara mu by'ukuri yo kurwanisha amasasu yabananiye. Bahinduye umuvuno bari gukoresha igitsina gore aho babohereza kuri bamwe bayobozi ba AFC M23 twirwaneho kugira ngo babate mu gico babashe kuba babica. Ndaguha inkuru ya vuba. Mu minsi ishize vice gouverneur wa Kivu y'Amajyepfo Juvenal Asinzira aherutse kwitaba Imana nyuma yo kwerashyizweho nka vice gouverneur w'intara n'ihuriro rya AFC M23. Byavuzwe ko yaje kwicwa rero n'umukobwa w'ikizungerezi. Uyu mukobwa bivuga ko ari mu kigero cy'imyaka iri hagati ya 20 na 25 y'amavuko. Bivuga ko isumubyara ari umusirikare mu ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo muri leta ya Kinshasa. Ni leta abanyamurenge batunga gatoki kuba ihorana umugambi wo kubarimbura. Uyu mukobwa akiwa ko yarishe vice gouverneur wa Kivu y'Amajyepfo Juvenal Gasinzira nyuma yo ko iyo misiyo yari yahawe nkuko amakuru ava muri ibyo bice akomeza bivuga. Yari inkuru itiye agahinda, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi mu bakunzi ba AFC M23 twirwaneho ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Ni inkuru yaturutse i Bukavu. Iyi nkuru yaje ivuga ko abayoboke bose b'ihuriro rya AFC M23 ribarizwamo umutwe wa M23 na twirwaneho n'umuryango wa Gasinzira wose mu rusange abajwe n'urupfu rwa vice gouverneur Gasinzira. Na makuru yavuga ko Juvenal yaryamye bisanzwe hari mu ijoro ryo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka turimo. Bukiye bwaho basanga atakiri muzima yitabye Imana. Itangazo rya AFC M23 kimwe kandi ry'umuryango wa bugufi wa Gasinzira avukamo bashyize hanze icyo gihe ryavuga ko yapfuye urupfu rutunguranye kandi ryihanganisha abanyamuryango n'abayoboke n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Nta kindi amatangazo yombi yongeyemo. Ariko ibi ntibyatumye hataguma kuvugwa andi makuru yo ku ruhande aho bivuga ko hari umukobwa waba warivuganye uyu mu gouverneur kandi ngo yamwishe atumwe na Lieutenant General Masunzu Pacifique uyoboye zone ya gatatu y'ingabo za Kongo. Bisanzwe bizwi ko uyu Masunzu abanyamurenge bamushinja kubicira abayobozi baba bageze mu rwego rwo hejuru kandi ko ibyo bikora kugira ngo ashimishe ubutegetsi bwa Kinshasa bwangurunuka ubu bwoko bw'abanyamurenge bigatuma bukomeza kumugira icyizere ari nabyo biviramo ko yongererwa amapeti. Hagati mu mwaka wa 2006 Ilundu mu Minembwe ahapfuye abasirikare bakuru b'abanyamurenge barimo Major Nkumbuyinka, Kayezu, Hasani n'abandi batandukanye. Bivuga ko bice mu gitero General Masunzu yabagabyeho ari nabwo yahise yongererwa amapeti kuko yavuye ku mwanya wa Brigadier General agerwa General Major. Misi yo kwica abayobozi bo muri AFC M23 ndetse na twirwaneho bivuga ko yagiye habwa abantu batandukanye. Nyakwigendera Juvenal Gasinzira uheruka kwitaba Imana
azize urupfu rutunguranye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, nyuma yaho AFC M23 yari imaze gufata umujyi wa Bukavu, nibwo yagizwe guverineri wungirije ushinzwe ubukungu muri iyi ntara, akaba yari yatanzwe n'umutwe wa Twirwaneho nabo barizwa mu ihuriro rya AFC. Usibye kuba uyu muguverineri wungirije yari ivuganywe n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, biravuga ko ubu butegetsi bukomeje kugenda binono bamwe mu bayobozi bakomakomeye ba AFC M23 ndetse na Twirwaneho. Andi makuru yasohotse ni amakuru yemeza ko inkumi yari yatumwe kwica General Sematama wa Twirwaneho yatawe muri yombi muri centre ya Mikenke. Bivuga ko hafatiwe umukobwa wari watumwe kwica General de Brigade Sematama Charles ukuye umutwe wa Twirwaneho. Amakuru avuga ko ubwo uyu mukobwa yageraga mu Mikenke yashatse uko yagera ku basirikare bamufasha kumuha nimero ya telefone y'uyu mu general. Bivuga ko yifashishije mwe mu badamu bagemura mu kigo cya gisirikare gikoreramo abasirikare ba Twirwaneho, aho yijejwe amadolari 500 mu gihe yabashoboye kumubonera nimero ya General Sematama. Uyu mudamu ngo yaje kubibwira bamwe mu basirikare ba Twirwaneho ko hari umukobwa utazwi wamusabye kumufasha gushaka nimero y'umuyobozi wabo, ibyatumye bahita bamufata. Uyu watowe muri yombi ubwo yabazwaga n'inzego za gisirikare za Twirwaneho yemeye ko koko mbere ko agera ahitwa mu Mikenke yareraye mu kigo cya gisirikare cy'ingabo z'abarundi na FARDC kwa Colonel witwa Nyamusaraba, nk'uko aya makuru akomeza abivuga. Bivugwa kandi ko FARDC n'abarundi aribo bari bamutumye kuri uyu mujenerali kugira ngo amwivugane. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zatangiye kugira amajanja General Sematama nyuma y'amezi make yivuga General Michel Rukunda Alliance Makanika wahoze ari umuyobozi mukuru w'uyu mutwe urengera abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Muri Gashyantare uyu mwaka nibwo Makanika yiciwe mu gitero cya drone yagabweho na FARDC nyuma y'urupfu rwe asimburwa na General Charles Sematama. Nyuma y'uru rupfu rw'uyu mukomanda, Twirwaneho yahise itangaza ku mugaragaro ko yafashe icyemezo cyo kwinjira mu ihuriro rya AFC M23. Uyu niwo musozo wacu w'iyi nkuru. Reka ngushimire cyane abo banatwe muri gahunda z'amakuru zacu zitandukanye unyuze kuri AMTV Show na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka. Shalom.